Beautiful is back. Aloha and welcome. This is your Tautai show. We are live from here at Lava Hotel in Mulinu. Yeah, fatalo to all our viewers overseas and all around the world. Malo lava. Yeah, leono sai malo fo le Tautai ile tatu tunu. And as we all know that Samoa, we are currently, our international borders are currently open for all our, to all our Samoans and to all our foreign tourists. Yeah, ole tulanga. So that's the big news, and that's the good news for all of us, especially to all our kulisi and all our Samoan people all around the world. So before we move on, so I would like to say talofa to one of the beautiful lady, the beautiful Samoan. She's here with me. Le sunga what's the name again? I forgot your name. Janine. Sorry, Janine. Yeah, Janine. How are you? Good, good. I guess beautiful is back. We'll go nervous away. Little fire to Samoa, to all our global neighbors who are tuning in at this time of the hour. Ta'alofalava, beautiful is back. And so fava ai malole sei fu moa. Malole sei fu moa Janine. Yeah, faftai for your leu ta filo ai mata ma futa I lunga o le tatou show and o le te mo for neu ta tala no ai ya. Yes. Yeah, so au le nga ia tu le tulanga pio nei ai. Ya mai le lua nei waso nei Samoa, mai lau ia nei Samoa nei aso lua talu mai le 2019. Yeah, langona lava le anga fia le anga fanga e tia foi ona o lea ua toe maua le avanoa e toe foi mai ai I te tonu o Samoa feilo ai ai maainga feilo ai ai mawo e ngata foi lea toe maua le avanoa e o mai ai I lau whanua o Samoa toe va ai le si o manga the environment because in person is so different online aia. So very happy and feeling very special as well ona Samoa le avanoa, a historic moment ananafi ina ia yai malanga mai ai on the first commercial in New Zealand flight between New Zealand and Samoa. Yeah, yes. So feeling very excited and just to see Samoa is so ready.
with their borders open to welcome everyone who is wanting to not only come here for the first time, but return back to Samoa. That's awesome. So before we move on, we have the special shout-outs to all our sponsors. Shout out to Samoa Tourism Authority. Beautiful is back and beautiful Samoa. After yatu ia ile tatu vaenga leo le Samoa Tourism ia por vaenga leo pulengo tourisi. Ele ngata na we've got the color shop. Ia e mawhai o na mawai so se vali ai lo ta vale. Ele mawai ni vali for makeup. Oh, okay. Yeah, they have the variety of paints from USA, po Amerika, makuha kung Amerika. So, whaftai atu ia le sunga ia Kristen, whaftai tele lava Kristen, and also shout out to Maota Samoa service station at Tuanai Mato. Ia e tauona e alue ngā e uku lau ka vale. And you know, Janine, on Sunday, le ke minga le sa effecta I le tātou, le si I fo I le tātou petrol. Yes. But all the stations, the service station in Samoa, they were closed on the Sunday evening. But ngā or kasi lava le stations are open kemi ngā or Maota Samoa. Maota Samoa, you know the meaning of the Maota Samoa, the fale for all Samoans. Yeah. The fale for the country. Iwe, ole Maota e malu ai ma ngai umu iai tangata Samoa. After yatu, thank you Dora and the management of the Maota Samoa service station in Tuanai Mato. And also Pacific 40, Leo Pepe, New Zealand, ia marfale tu ia Whaalute, ia ukeiloa. De o mai mo mai ia Leo Pepe, te lo le la mai se ka voucher foi leo. Mana ia. Se ka voucher foi le mo singa sesi poku a. Mo le fa separate, yeah, just foi le. Si foi sapora leo le Mako Auckland Blues. Oh damn. Malo leo. But after ia tu ai foi ia Leo Pepe. Au te vai atu. E maku le tulanga foi le fionga foi ia Leo Pepe I le tulanga foi o pe vale ka manga sole le plus. Ia ai o me fai ako e maku asa por malo si le plus. Au le langol titi sao e red. O le menga lo ke fai ako ke le lo la por fe me sa o le ku le Leo Pepe. Ai le tau fi ai lo fa mai fa mo le Leo Pepe. Io le la mata wo sa va io ke lo la mo mai singa voucher mo Leo Pepe. And o lisi kako sponsors whaftai atu I le Tasi Market ia I New Zealand ia le sunga ia tole afoa ia lo soani I le tulanga fo I leo tātou exports le vaenga fo I leo pe ona mawai kako whai le watu nei. Ia mai se ia o nisi o tātou vaenga fo ia pe ona I taro ia mai le Pasifika le Samoa le ia le soani ia le Tasi Market. Ia mai si a tātou ia e whaftai whapitoa I le tātou lava hotel. E asa unofo le lava hotel I le nei lua aso sa I Janine. Mana ia tāpena ngā uma ua tāpena iai le lava hotel I le whaafeloa I mai o tātou ina ua tātou tau nuu mai e le ngata o facilities uma o potu uma o lea wa tāpena uma ua maea I ona tūlanga matango fie I le ngata fo I lea na maua fo I lea wanoa e whaatawa I fo I mea ai I nei beautiful cuisine, beautiful for ile le breakfast po le malua le taia for ile na tapena ia le lava hotel. So I may say for ia whai o lo e tanga I mai le nei te mi o le itu lai le tato live. Leo lo ia for ile pool. Swimming pool, yeah. Io e awa lava ia pe a whai e mo se ava no ai wha malua I for ai e whapita ia tu for awa ia o au leo lo whai masui o le Radio Samoa. Leo lo maua mai le tato ava no I nei. Okay, au te lia ngai Louis Stevenson. Ia sao lei e whailo atu ia o le sunga ia Janine Tuivaiti. Ia o ia leo le sui o stasio tatu wala leo whasalau I New Zealand ia le Radio Samoa. E pe ono tau sila mai. Ia o le ngā lue whatas. Ia tau mawhaila. O wha moe marisini au tu o nei wha moe. Ina ia mawhai ona tu whatasi, loto whatasi. To promote our beautiful country. Of course. Ia ele wha peo se isi tūlanga vui le au tūlanga nei. Anyways, what did you order last night for dinner? Here at Lava. I actually ordered a lamb shank on mashed potatoes with veggies on the side. Oh, yeah. 10 out of 10. That was it? Yes, compliments to the that was it.
That was yes. Man, okay, mga sa uli ka may lang a menu. Yeah, I was like, yeah. okay. Kilo, they our whole team, they ordered steak. I was like, okay. And then I ordered the chili chicken. I was like, when the game was so way, the server, oh my gosh, all long steak ala wali ya. Yeah. May like chili chicken ba ngay chili chicken. Kami lang ngau ay. Mom le oka like I never I didn't taste that before. Oh. Nga woke up your layang apu. Sila nga umolong ayo sa kofu le pu. Wa mak. Oh, spicy. Oh, so yeah, but ole afu ole tulanga ile size la to meal sa as I mentioned la ko steak. Yeah, steak ala mako timi langa ya. Nga aile si tulong fa fong la tulong. Nga aile si piece. Ya aveli si va nga le pot. O te lona na fa ile breakfast sama to ni tai. Very nice. Ole nga fo ile na ole o mai inei. Ia matofu I fo I me ai ese felanu lanua I fo I me ai ese. You know, some of the foods and the cuisines that we don't get back at home, but fair level se si va nga you know o le kelope o lalama papa au ile malo le atunu. Yeah, e moli lava Janine, o le si vaenga whaftai atu ia tātou car rentals. Ia o lea e whaunga ina ia le unanga lea le Reef Car Rentals. Ina ilo tapa, e whaftai atu ia tala, ia maise le pulenga le Reef Car Rentals. Ia maise lea o le Moana Rentals, whaftai atu ia mangile. Ia mo le tautua ia tātou car rentals. Pe ona sila fia vo ia Janine. Ia le tūlanga o te lope kau fau I tonu le tolu tau sanga nei. O le umi, so when is your last time sa ini Samoa? 2019 or 18, ioi. 2019, 18. O te lor ke minga kia wese le keling kako Texas Yeah. Then I le ke mi leo koe ia koe kalamai kako borders. Ke le kau walu koe suka sa taxi Usa o mai taxi suka oi Like yeah. O le mea ngā lau wa iengi, ua kele ia le service le kako taxi ngai Samoa. Ia ma kako car rentals he peo whai mai ia minister o le tourism mangi. A wha pe kuainga mo sau rental. Ia e mawhainga kango rental ave taxi. I mean the taxi. Yeah, rental ma ave taxi. Ioi, awa le awa nangan na le taxi. Ala undangan na le taxi. Ia o le tūlanga na peo na iai Janine o te iloa o tae au. Man, o leo te makua look forward a tae au. Ia si kako woisawai. Pe whaape whea mai sawa. Le nuu po le motu whai me mawhai. Motu whai me mawhai. Ioi, sala whai ioi. I'm looking forward for I le tātou malanga atu, I le maua fo I o le awanoa e wawa ai fo I matawhanga ese. Attractions, awa o nisi nei o vaenga o Samoa, o lo o ngani mai ei po o lo o manana o mai ei le to a tele o tangata e asiasi mai ei. Because, you know, these attractions are one of the things that lure or that many of our tourists look at into visiting when they arrive to Samoa. Ia usawa, ia mamantua foi la Janine. Usawa ia tele meo foi o meo mataanga mai tala foi o tala tu, tala fa Samoa peo kausanga o kua ngai e peo lau nei ai le the Moso footprint. Ia peo nei ai le lava fields. Ia le tanga blowholes. Ia le pupu. Ia maisi lava tele o mataanga lai savai. Okay loa. O lesi mea na le tele na piki e tama o polu tene savai. Ke loa la vaenga. Okay, ke loa. Ia au te loa. O le ama fai fo ila o na ngai atua i le moteli sa la fai. Ia I le tūlanga pe ona iai I le whamoe le motai au. But o le aso ma le fiafile nei, ia le pe ona mai moa mai le tātou uturu. I tu ato ma ua ma sunga ia Janine. O le kaka mai I le kako live band. O lesi le mea makua, like Samoa makua unique, like yanga bands. O le mele ta o le live bands. Kamo le le ki kala ukulele pese sa o mai lava ia kongu o lesi le ta le ni o le te le ia na maua ia fo ia tūlanga fo I o le ona lau ilo ai tatu tunu ta le ni nei o
pese. Ioi, ele ngata o le pese, e pei fo'i o le tata wo mai e ma le taunu o mai e Samoa. When we arrived, there were string bands o au fai pese ese. Yes. You know, o whaafiafianga ma pesenga. O nisi nei o tūlanga e fiafia e fo'i tu risi. Yes. E asi mai e ma malanga mai e Samoa. You mentioned the Samoa, entertainment. Yeah. Ang ngafi kami nga ikaw nguway, did you expect le kulang ale sa yai le faakali ako le kulang ako le lako hospitality le kulang faakali ako faafianga faataupati sa ikaw expect sa me faapenga? I expected it, but they exceeded my expectations ina ua taunu umai. Ele ngata fo I lea fa ele lea fionga fo I le minstau tu risi lea sa fio atu lea fionga ia toe sulu Cedric Schuster lea na fio atu e whaafeao mai ma whaafeloa I mai fo I ye o lo I sa yei I le malanga lea ele ngata fo I lea o lea fionga I le tamaita I pule sili STA le pule sili fo lea ua filifilia le tamaita'i ia pati vaine te vita ai le ngata foi lea ia pe ona e saunoa o whaafiafianga ese I expected something but I didn't exceeded my expectations e whaafitai atu ai I tāpenanga uma a le STA ai meisio le mahalo Samoa wa matua I e ai atu ia mamau foi le avanoa na whaatano ai nei foi situ risina taunu mai foi langona foi e lato they felt special. You know, ina ua anga I mai ia lawa sauni atu fo ile afionga I le tausala Samoa le afionga ia fono I fafo McFarland ia leasa fa ula ina foi to risi, so it was beautiful to see and just very the environment of being here. Everyone's so excited, so happy, and you have to come to Samoa and check it out for yourself. Awa ia e mawhai ona ma whae loa ma whaamatala atu le ma nei o tāpenanga, but it's different to when you come and experience it for yourself. Ole ia ngai atu ta malolonga Janine. Ole se mete le ia fa Samoa siva pese ole se taleni. Ele mai ala o kau kulele. I'm joking. Missy out le taleni na, but I would say e feo lolo ala pese. Ke lo ki o le piango le au le soprano. Okay. E mawalunga ko ai la soprano I ki o le piang. Okay. Va pera lenga sa malau kulele. Ia we ta ina malestapes. Ya o le lelo leo. Hey. Yeah, ko mai laska pese fai u elo. La segment leo. Anyway, sia o le anga ya tu tatu malolonga. Ya tu tali mai ya fa wa le tatu prokalame. Male tausala ya Janine Tuivaiti. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Now that is beef. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful.
Beautiful is back and welcome back. Talo Falava, your Tautai live from here, Lava Hotel. Ia I nei Samoa, ia o lea lava ma te whaatasi ma talanoa. Ia ma le tausala, ia Janine Tuivaiti, ia I le mapolo kalambe. Toe fia whailoa, ia o le tausala le nei, ia o le tausala le Radio Samoa, New Zealand. Ia ua malanga ma mau mai I le tausala, ia o le taumawhainga lava. Ina ia whaalau I loa atili le tātou tunu. Lea la ua ngā lua whaatasi fo I le nei taimi. Ia ma le tātou BluTV. Te mawhaila vai promote le tātou tunu o Samoa. But o ngei le sa tātou atua I le whalamataanga, le museum. Le o le mataanga fo I lea Robert Louis Stevenson. Ia o le tūlanga fo I le tele o mea sa au leiloa. Ia a le whatoa I loa. E ha mai lau le tūlanga sa e whalongolongo atua na nei, ma le teimi sa e malanga I tutonu o le museum. E te sila whialau tau whai a vaai. Tusa I tausanga umalava ma teimi umalava o te malanga mai ei Samoa. O tele I o lava I Robert Louis Stevenson I le mataanga ma whai ei le toa. Tele o whawhiawhianga ma whaamoemoe fo I sa whai ei Robert Louis. But I never went inside the museum. So for me today, it was beautiful to understand and also to hear the history of Robert Louis Stevenson's house, now museum. Tusa o le susunga ia Robert Louis Stevenson, o ia sa au mau manofo I Samoa nei mo le whātausanga. Au le nā whātausanga lea lava o loo o mai le teimi nei. O loo whātaua le soifua tautua. O lea fo I tamāli'i o Samoa. So for me, and also big props and shout out to Margaret, le tātou host, but le tour guide fo'i I Robert Louis Stevenson. She was amazing. The wealth of knowledge le sila fia ma le malama lama o le tausala ia Margaret I le fale le ngata o Robert Louis Stevenson ai mesio le talaanga o le ainga atua. Tele mea o ngana maua mai ai. Tele mea I le soifua tautua fo'i o Robert Louis. Lea sa maua mai ai ni vaenga o ngā fo'i. I o te toe fo'i mau. Ia ma whaailoa ma whaingo fia I fo'i. Le tala noa atu I tangata ona o lea wa o iei tonu le mtafa o le mataanga le. O lesi vaenga tā ua lava Janine. O le tūlanga fo'i le o anga writings. Ua kelenga inspire ia tangata ia pe ona taua o le writing lea o makua le ke fia ia te whaitau o le tusi lea o le Treasure Islands matango fi o le tusi lea ma na ia foi o langa poem le langa whaapese foi mai Under the Sky and the Stars. Yes. Ia ai o te iloa ona ia inisio vaenga pisi foi I le tausala nei ia Janine Tuivaiti ia after yatu. Thank you for your time. Ia ele tūlanga mawhai ona ngai mai foi ia tate talanoa ia ma watu ia se tūlanga whaalawiloa to ilo tātou tanu te lola to tātou whiloa I savai. Ioi. Awa ia atua lelva yaso nei o tātou mafuta whaatasi ma le media team. Mai New Zealand e whawtai lava mo le awanoa I le iei fo I o loo nei whaatau waa I meisio le Radio Samoa. Ia tātou te mafuta whaatasi ei ma ngalulu e whaatasi ei. Ia whaalawiloa le tātou atunuu because beautiful is back. Ia o te lo leo le aso atu ia ma le tūlanga sa ia I le tātou asia singalana ia I le museum ia po le whale mataanga ia I nā I vailima. Toi taliu mai whawau tātou porokalame ia inisio tātou valaulia ia o le amwhaifo I on whaatalanoa I lunga o le porokalame nei o le Tautai ai. Under the wide and starry sky takes a grave and lets me lie, glad
welcome to Robert Louis Stevenson Museum. My name is Margaret, and I'm going to show you around and tell you which room is which, so you could get the picture of this museum. Alright, so this is Robert Louis Stevenson. Samoans call him Tusitala. It means teller of tales or storyteller. Robert Louis Stevenson was very hard to pronounce by the Samoans back then. But they always see him telling stories to our children, even though they don't understand him. But his actions speak louder than his words, and I think that's how they could understand. So someone said, let's name him Tusitala, because he's a writer of stories and a storyteller. And that's how he got his Samoan name. Under the wide and starry sky, check the grave and let me lie. Glad did I leave, gladly die, and I lay me down with a wheel. This be the verse you grave for me. Here he lies where he longs to be. Home is the sailor, home from sea, and a hunter home from the hill. Most of the books in here are just copies of his original books and some of his collection. But in here, you can come close and have a look at it. You will see that we have the first editions of the three best known tales he wrote. He was helping his wife Fanny outside the kitchen. The little white house you see at the back there, separate from the main house, is the kitchen. So he was helping his wife mixing the mayonnaise for the salad dressing for their evening dinner, and suddenly felt a pain in his head. And he said to his wife, Fanny, do I look strange? Fanny said to him, no, you look as usual. Those were his last words to his wife. He collapsed outside. Samoans carried him, laid his body somewhere here, waiting for that doctor that comes from Taupea. Unfortunately, it was too late. So he died in here December 3rd, 1894, when he was only 44 years old. La lo le la mi ba fetu Eli ai lo tu na ma Sao la wa o mo ti mali O te tau to fia fia And that's how we remember Robert Louis Stevenson. That poem. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pacific Pepe o fiti matonga. E na o le Tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa Pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Tasi lava a e fia fia, I le manau ni mange ua e lai.
Ia toi whawhiloa I ma toi whaatalo whātu I le mai moa mai o le tātou tunu. Ia I le nei fōi vaenga o lea fiafi ia I nei Samoa. O leu te mai tau atu, o leu awha leo no ia I mai tau nei. Leu tau vai mai le ma background. Ia I le taimil nei, ia o a mai tau na pongi sa, ia o loo I ila atu ia le tātou vaitaele po le swimming pool. Ia o lona winga, ia o se tūlanga mana, ia le nai le tau sila mai. Ia o le fōua mata whawhiwhianga. Ia I nei le tātou whaletale malo le hotel, le lava hotel. Ia I nei songi. Ai nei te ua whisiringia, o ai lea ua ma futa ma whapena fōiona ma whatasi atu na nei taimi. Ia o te whiwhia whailo atu, ia o le awhionga, ia Pepe, a Christian Fruean. O ia le nā, ia o loo whaulu iai, ia po le pule fo'i, ia o le tātou whaletale malo nei o le lava hotel. Tā lofa lava lau whionga Pepe? Ia, tā lofa wahai. Tā lofa fo'i le, ia malu le au mai moina o tātou pokalame, whasa lau atu I teknolosi whangpō nei, maro fo'i soi fo maua, ma fo'i Malo foi langi ma. Pepe ia o te ilo te le I mai le tūlanga fo I le siringi ia I le amatanga me o ngā ruenga. E ha mai le ua tolu nei aso talu ona tala tātou poras. E ha mai hau talu nei tolu aso pisi. Ia, haftai e mor whafsiri ia o tūlanga le wo anga e tato hotel se tūlanga lei. E re po mala e le tūlanga sa a whainga I matou I nei mo tausanga fia ai Fia foi whailo atu te mine o matanga ngā so solo mai nis. Malu atu nu, ai mese foi le au whai business. E whaonga ngei hotel. Lau whionga Pepe, mwhai ona e whamatalatala le tūlanga fo I lea o le tausanga sa whawai ai le tātou lava hotel. Maro whaftai. O le māsinga o apelila lua afe lusfulu, sila fia foi. O mati o lua masinga the month before. Lenga lockdown ai le borders. So o le masinga nga mata I nei hotel e le ngā kia o sulanga whaintā ai peitai. Sai ale ngau tainga sai mato company mau nei. E whawau pēr le makutam whainga. Sai mato whaonganga the phrase for the tagline there, keep lava working. Liwa tu lesi tu, keep Samoa working. Nang mo na taimi sa be sa fasuru lima au whengaruenga sama ko ngā lue. Liwa tu lesi tu, e fasuru lima fo ia inga, lai fa moe I mako whengaruenga. So sa iei fo mako pa mua. E fa wau pere mako au nanga ma ia fa ngaruenga inga au ngaruenga. O lona winga la, lua afe lua sifulu lea sa whaavai ele hotel. Ia lona winga o le lua afe sifulu iwa le sa ele tātou lockdown. How does it feel to welcome your first overseas tourist? Yeah, batai. I think o le masinga o yungi. Nga mua kakala ka kopora lea mai kukuila. Okay. Sa ele au malanga nga o resi mkanga ruenga o malo kukuila nga kaungu mai. O polas fareile renga taunu mai le au malanga nga ala sa fain mako kakaan mako faidi on fire. Ma fatino happy hour. Ai pese me fo ia matou le vakture nga so solo mai o tata malako ato. Vanga mo sape te au famasi au foi ngā taimi va. Tai ia o te lo le isi vaenga lea e siringia le tātou tunu. O li o tu le isi vaenga mo le wharawilo atili o le tātou lava hotel. Ona iai le sotainga o le tātou company ma le tete sao. Ia ma company le tete sao. E mwhai ona e whaamatalatala mai lea vaenga whaamole. Ia o le si manga si whaamole Pepe. Ono le ua maua, ia o le ua whaatau o le company Australia, le destro. Ia ele o iai se tūlanga fule le ua kausui, iai se ownership o le hotel, ma le tūlanga whapena nete, mo le sina fia atila la tunu. Ia, ma lo whaftai ia. E sa o le leale sa ngonga o le company ngā matala sa hotel o le kako company sota inga lea o le Digital Samoa. O Digital lea ngā whāwaenga tata hotel ma
whapenana, whatino le whaingaioingi o le construction matulanga ese. Ai ngō o loa le teimi lea ua makanga whatanoina le seo le Digital Pacifica i le company fau. Sa whaari maisi manatu le company ngā. Pea tau nuu le whataunga le company telefoni. La whapenana CES. Pe la vai ese le hotel. O tūlanga lewa iei tātou o le tātou hotel le ngan ma vai ese ia uni. Tāsanga ngai. Lai o lalo ifo le tamaroa le no ia Dennis O'Brien. O ie sa o le owner o le Digicel. O whātau atu le si aseta. A langa le sunga ia Dennis. O snata fia tele nei Samoa. Le ala lea o pape Dennis. Patu la company telefoni. Ale la tu mau ala o le hotel. Wau pe alanga tautua mo tatu. Pepe, can you tell us about the services offered by the Lava and how Lava Hotel differs from the other hotels in town? Sure. Look, I would say that Lava Hotel brings a new dynamic, a new dimension in hospitality in Samoa. Whilst the traditional hotels in Samoa have been catered more to the family setting, as you can see and as you would have experienced in our rooms. We're basically set up for the business segment. Even our location here at Songi on Beach Road, we are 2 minutes walk from the Taupea building. We're 4 minutes walk from the Central Bank building and 5 minutes walk from the big Taupea building. So, you know, one of the important things that we thought about when we were creating Lava is to define who exactly was our target market. And as I've explained, we are positioned specifically for the business sector, but also for couples, honeymoon couples, and visitors like that. Okay, this question is, can you explain how the business traveler differs to regular tourists and how you specifically cater for the business market? Sure, it's a great question. The business traveler is basically interested in a couple of things. Their main priority for coming to Samoa is obviously to engage with their partners, their clients in Samoa. So when they come to Lava, what they want is a quick and seamless check-in. They want to spend more than 5 minutes checking in, straight to the room, hot showers, excellent air condition, and a fantastic bed, and lastly, really fast internet. And when they were ready to have a meal, then obviously you've been able to eat some of our food. Is to have great, wholesome and healthy meals for them. Le ko kalaka ko poras. O ise to service for ile mo ka ko tour guides. O ile alu ko ile around. Yeah, Tautai mo fasili o tu langa tawa foi nga. Langa on mato mata fa yo I tonu o le Lava Hotel. Ia vai fa lei ma Yatalia fa lei tato my business. So we want to be the best version of a business hotel. Ai panga or flying or outbound tourism or excursion to lang papena. Ye inisi latunu life atino to langara. So the way we see it is, we are finding the right partners who share our same values, who love Samoa, who want to make the best presentation, and we want these people to take our guests. So we are going through the process now of partnering, signing, and teaming up with people who will deliver the true Samoan experience to all our guests. Pepe o te lo le wato e o mai tourist o e mawhai ona e whamatala mai le tūlanga o le tātou au nanga fuile le vai aso e ieni tātou whaafiafianga like live bands ia o tātou entertainments fo ngale ia o a fo aso e whaatino ina vai. Aftai ia penge mai moina ne afi ia o le tātou band o Afa Leipen ia ma nga whine ia
o le steak night lea o le sipo piscine tonu tato hotel. Ia o Thursday o tato island fia night. Ia po foina e fatino ai tato buffet. Ia ono o la pokalame las falele. Ia o le pokalame las falele e masainga i tato live band. E le fa per le Tasi pe lua lai o le full band. So o le si vaenga tāua ngā le watam whainga whātino ai o rata stonai. Ia e atato whawhiwhianga ai awala ku mo DJ. So e mako tatununga lava is the place to be. And the only way to do that is a whaingi entertainment. Ia e whako singa mai le malu atunu. Ia mai sila mai moa. Ia my experience my enjoy le tato hotel. Then you mentioned the steak night. Last night we ordered the steak. Then uke whai aku ia ke oe Pepe, ele whapeo jau selu atu Pepe. Uke whai aku. So we didn't expect le kuailanga o le kuainga le lafo. Ia mga kuang i keimi, o sue ngā kā le whasipovi ia o le kulanga penga. So la sawanga po. Celia, inga whapea, that's your dinner and your lunch, or that's your dinner and your breakfast. Ia whamalo lava Pepe uteiloa. O le sile vaenga lo mai mua mai fo i tātou tangata. Ia whi sa ili se vaenga fo i le mawhai ona e ngai mai e te whamautu ia mai sorto e ngai mai nei. Ia, this is the bride space, e te saua ngai e. Ia o le mea mana ia fui, o le mana nei o no fuanga. O le ase vaenga fo i o te ngā unanga te alu ke whaakau. Ia o le maua i wharakalawai. Maua umai I le vaenga nei. Pepe, o lea e mawhai ona whai tōna fule le, like a walk-in fule le o mai e whai le lunch? Yeah, le lapa. So, o le si vaenga tāua le sa moto ngā lue ai moto sanga fia. Te mi sa tāpuni tato borders, o the local customers or the walk-in customers, O vaenga ia sa swangi ma langlongo inga ngai hotel. Au te e whaonga whainea wa nei taimi. E mo le whaftai, mo le langolango, o le malu latunu. Ia mo tausanga e fia, e le whaingo fie, fo i le tūlanga sai e, ai peita. Ia, sa te le fo i le whamasi au ia mātou. I le mātou mai tauina, o le langolango inga o mātou le tatou community. Pepe, e mawhai e le Lava Hotel ngā host se wedding. I'm asking because I'm just looking for the venue for. E mawhai na vaenga I nei le Lava Hotel. Yeah, le lava uso le hoa makanga ngai oin mako le si mako face lea e develop kufa foi ke roa de 6 meter asasi mai. Yeah, o vai atu e foi swing al merea pu e tatu ata. Le ye mo isi facilities lea la fa penanta penga. Yeah, mo fa mo fa pena. Mana ia. Ia ele ngatana o le foi e te vai mai le nei lua tausanga. Na tele o events foi le tatou malo o ministries fai lato cos o le ia le tatou conference room. O isi o nanga me fone fa la tele ni so na o nanga foi ele o ele ta fa tala no nga fa. Ja o le vanga ta uanga o le faunga ko conference facilities e tolu potu e potu feololo ya e malesi potu nga pe medium ya e marzama na try off e foi mako video conferencing facilities sa fa penanga faunga ke misa ro lokai borders ya masoka ya tumtanga renga penga ta ua I lato paanga I fafo so o le si vaenga nga sa swangi foi ya matou de fa tingonga le au nanga it was the catering and the events. Yes. The events was one of a bit of a lifesaver mo mako. Ai fa fer tūlanga foi le mo nai tangata foi e fia like a long term foi le mawhaiona no fo umi ai nei o mawhaiona whaina vaenga ile. Yeah, le lava e foi mako long term at the moment. Lenga they've been with us a couple of weeks. O e whaingo gusa laukangaka, o ke ango fia. O se mea e sausingaka e masanga offer, masanga
if you're ngalue. Yeah, that's what we're here. We're here to serve. We're here to please. We're here to delight our customers. Ia utei loa o la ofisili mulimuli. Ia utei loa e tau fo. O leua o sola le tatou vailima. O le sile vaenga e te leina tumu ai te lo isi falta limalo. Ia utei loa fo. Ia o leua matau na toi o le sita pe o le taula. O le sau sila iai wa mautino lava fa pe toi sau le vailima. Ia le la tatou sa la tau vailima o import products. No winga. O la si na tau le na vaenga. O tau pole na vai. Well, o matou ngaruenga pengo tau te mafano vai. We listen. Yes. We listen to what our customers like and what they want. It's a nei matulanga le o tau toi. O mai tawina foi le arulunga foi demand o le taula. It's a great beer, and a lot of people drink it. Ole tulanga le ngau mato foi foreign beers le mato mainga. So like Samoa borders is open for business, and Lava is open for business. So we're willing to try things and try and improve all the time. Au te loa o leua la teina wha uma le tātou e mwhai ona e wha lau I loa mai le tūlanga fo I le leo lea whai ingo rooms. Ia o lea fo I le whai o I lātou e mwhai ona I tono le lava. Ia mō tātou o lea e, ia meise I o le tūlanga o le pe whawhea o ngā tūlanga fo I leo nā ngā I e pūk. Ia tūlanga fo I o tātou potu ma vaenga whapena. Ia, ma pawhtai ia. Ia. O Tato Hotel e Fasu River Potu. So there's 49 king-size rooms with obviously king-size bed. Atoto mawanga papena. Mo le sota inga Yamato e ilma ko website o le lavahotel.ws. So www.lavahotel.ws. It's aua lo pea e manaura nisi e puki a matou. Ia manisi hotel Samoa o langa taua ia puksa o al hotel langa e fo ingisi company fafo. Pea tenen tato whaonganga ki le taua company na mo company ke kele. Pea pukinga so pukin mai ngā. Ia se mea le luas fulu le luasu 5%. Ia la vai ese ngā company ai peke puksa o al hotel I website to the hotel. Ia la fa pena na mo al hotel. Le selau pasenge e whamuianga ngā. Oua ke kaumasosaro Samoa e le fa pe kaumofi aku pe fa kaulea e kukusa le kau pe awala ku I le mako website on the website to the hotel. Ia mare anga I atu I tato online travel agencies. Ia o te loa nau mai moa mwhaafonga lea tunu o I le talimanina fōi ia a le whionga fōi a Pepe Christian Fruean e pio ni tau mawhai ia e tau whamatala atu le tau tua I o la unanga fōi. Ia o lo lātou o whaina mo le mamalu le tātou o tunu a maise. Hoi lātou o la whapena o na malanga mai ia e whapena o na whaimalolonga mai lo tātou o tunu o I Samoa. Lau o whionga Pepe ia asina upo muli mo tātou tangata e maiso I lātou o tāpena mai e malanga mai. Ia masa ili se no fua ngai anga iai a wawhai ngā malolonga le whai vai teimo le tau sa. Ia, Samoa ia o toi upu o le tangata ia o te nofo Taupea atu mo tato hotel e whawhirai atu ia atou te teimi e tō malanga mai whonutanga tele e kāresia ia whalawlawe wa inga o tato hotel ia e whia tautua ma au nanga I tō sunga ma tō whionga ia ia so atu nā ma le wharore tele so I fua mai e manuia. Tai tele e lau whionga Pepe ia au te loa nau le sisi vaenga e toine nefo I whaafonga le tātou o tunu. Ia whai ke whia mause mea mawaise stay ke koe ngā stay fo ile le peona uwhai atu atorwa ia so tau mawha. Ia su mai I hia I le tātou lava hotel. Ia I so stay mi ia he mwhai ona mawai le tātou tautua nā ma le aunanga ia peona whamatatala atu e le whionga ia Pepe. Fruean ia o te roa o le anga iatu ia I le tātou malolonga. Ia ona toi taliu mai lea. Ia whauau ma taulunga atu ai ia le tātou proklami o le Tautai e lotu sau atu I le tātou whaletali malo o le Lava Hotel ia I nei isauki.
Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mō tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauai le tomai whakamuta, whaapea isi anga wa esese. E talia so se tangata mai le se furu ono le wha se furu tausanga. Mai ha o nga fua li ima tamai tai wono fo mau pesi te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA, i le overu se lau, ono lua valu fitasi. Pe asia si le website www.oca.nz. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau. Ole la fo me o le patala o loa. Ona whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau ai lesi sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo e ala mai le tala fo voucher. Ula wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le tala fo voucher ua maua le apasusi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. Ai mai se le te whai ma lau telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo me le cash ona ino e ta ma o le ainga. Whaatea tu lava le tala fo voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lo lava le tampai. Tai tala fo voucher. Teki tala fo voucher. Ia au te fia whaataro whātu, ia I le nei fui vaenga o le a fiafi, ia I le mamalu ma le paia o le tātou tanu. Pela mo na mai mo mai, o lea tu sao atu le tātou live nei, mai I le tātou whale tali malo le nei o le Lava Hotel, ia I nei songi. A whai anai te whasili. O whare nei ia le whale tali malo le lao le Lava Hotel, lea ngai iai tangata sa whasili. Po feme ia le fale tali malo e pe ona ta ua e le fionga ia Pepe. Ia o le fale tali malo fato a fausia le lua afe lua se fulu. Ia o lona winga o le taimile na ia o la ua loka tatou. Ia na ngata mai le tatou I loa I le tu atu o le lua afe se fulu iwa in 2018. Ele ia I se lava le taimile na. Ia o le nofoanga o le Lava Hotel. Ia o I lava I songi. Whafsanga I malevaenga fo I lea o le home and away. Ia e pe whapea, ia e so o ma le whaletala ma tūlanga lo, ia le whaletala vai ma e su e ngofia lava. E te iloa o le Lava Hotel, e te tūlo I le roundabout I le mele, ia le bus stop. E ke kilo mai, la mulinga fona mo le fetu fo le taimi lenga su e ai le au mako I me whanau I Yesu. I le matua I loa ma mau atu le lava, la emo, fai mai, come here, e sau nei le lava. Ia te whai malo o longai. Ia mai sau se I enjoy ma ngai le lako pool. O le mele we, watu wai na umale tātou show. Ia ua lewa no fia palasi tutu o le pool lea. Ia ma se I wha relax. Ia ma tau wha longo atu le tātou life bag. Ia pe ona wha whonga ilu tātou o tanu. Ia e ui lea, ia o lo wha penau na wha ngā solo le tātou pulukalame. O le si whaengo le tātou pulukalame. Ia lea o le asaso, nea o te iloa o se teimi mua le nei, o stasi o sui o le tātou kompani nei whaasalalau, o le tātou ala ata le nei o le BluTV, ia I New Zealand, ia le sunga ia Ryan, ia o se alo fo'i ia Pasifika, ia ilo nei tu I nai niwe, ia fo'i nei o na tau ainga I nei lo tātou, tino, peitai, o lo mau New Zealand, o lo whainga luenga I le Bluwave TV New Zealand, a o le taimi mua le nei, na tau nuu ai, ia le sunga ia Ryan, ia I te tonu alau whanua o le tātou te nuu o Samoa, ia na whapena lau na whasiringia, ia po le ase tūlanga I le taimi ngā kau nuu mai Ryan, ia ai tau nuu atu loa ma le tātou BluTV Samoa, ia mawhatala noa I le tūlanga o la na taimi mua, au te loa, o le a tātou se atu iai,
ia i le tātou wata lea, ia o le whaatalanoanga lea, ia ma le tūlanga fu o le malanga mai, ia le susunga ia Ryan, ia i lona taimu momua i nei Samoa. Talo for Ryan. Trust that you had a really good trip here to Samoa, being your first time. Can you tell us a little bit about what time you woke up this morning? Well, I didn't actually sleep last night. I was that excited to come and just making sure I had all the gears and stuff. So yeah, I'm running on 1 hour sleep right now. Was it strange for you going through the airport on a flight that was predominantly Samoan spoken? Yeah, it was. Like fortunately, I had you around just to kind of help guide me through. But yeah, it was definitely a challenge. And we got to see a bit of the Fiafianga by Lorenzo, and not only that, the other Samoan dance groups. So. 100%, yeah. So can you talk a little bit about that so we can run overlay on top of it? So as we're going in, see, that's something I've never really experienced before, was departing to a performance from anyone really. So it was really comforting to see our brothers, our Samoan brothers back in New Zealand, setting us off in that kind of way. And even the flight over here was really, the flight crew were talking in the Samoan language, and there was part of that flight that they were dancing, and also when the plane landed, they were singing. If you can elaborate a little bit more on that. Yeah, so pretty much from the time we took off, it was Samoa. It was Samoan language, it was Samoan culture. You kind of eased my way into it as opposed to dropping into the deep end. But it was nice. It was a nice comfort journey, and they were really good at kind of keeping us well looked after. That was really good. Getting into arriving on the grounds of Vaetolo, was it everything that you expected it to be? Yes, because the first thing I expected was heat, and that's exactly what I felt. Like going through the aircon was alright, and then as soon as I stepped out here, I could feel it, my body could feel it. It's just, yeah. But the hospitality and also the warm welcome from the Samoa Tourism Authority was another level of probably something I've never seen been done before. What are your thoughts on that? Like it feels good to be welcomed into a country like that, with performance, with smiles, with a lay to kind of feel at home here. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.
beautiful, beautiful. Yes, beautiful is back and back and back again. Talo Falava, and welcome back to your Tautai show. This very, very beautiful evening here in the paradise. In Samoa, a lot to Tautai. Tatu Launa, le Tatu Tautai. In le Tatu Falitani le Lava Hotel. Lava Hotel. Talanolo le Upule Lava. Kasiale. Me Tatu te Mafufau. O le Lava le Lava Field le Saleula. Au te loa, o le tūlanga na o le iai le tātou whalitani malo, le mo i la tō le fsiringia. Po whewhi le whalitani malo, au tō tau atu whalitani malo, whawhengo whiela ia ta oi. O le whalitani malo, e whapena na whafsanga i man le tātou baka, ma le tātou vaenga fo i lea o le home and away. I nei i songi, po o muingu ufoi. E te sau saoa i le vaenga le whaatane pas, ona e alu sao le your way to mulino me lo ia ile tatu le kele ka ko o fuli ka ko ke vesi ai o ile sa o mako wainga po teito o le sina vainga le ole a mata una pisi Samoa ele pisi ho ile le jesi me ole la pisi o mai sue po ile sa o le ainga ia ina tatu famsinonga ia e te saula e ali kai mulingu ia e mua la e tau mai ia e na o na mai ala vo le tatu rauna pautile na i le luma tolu la vo vainga lo ia tatu fatel pas ia ngai makamake kele lava mo si la fio i la tau ai ka ko vilo le sa mai mo mai le tatu o tunu ia na ua fa fonga tu mai mo ia ile sunga ia Ryan ia o Ryan he's a handsome guy, what a sexy guy in the world. And beautiful is back. The handsome guy in the world is back. The sunga ya Ryan. For you to see the film Ryan. Live to Sawatu. So it's a town if you see Ryan, so you will see Ryan around here in town. And make lavo ile vaenga lele lava. It just come and say hi to him. Ma fa penao na fa masani. Wala sinanga nu wa Samoa le utawa to le fa masani. Fa masani socialize. Ima fa na fa masani scam Ryan. Ryan man, if I call Ryan he's single. No, never mind. Okay, well, Ryan. Okay. Anyways, le tato magic word. Ke fa pe mai pura le me ka le magic. Ole upu le tato promotion. Before we move on, le tulango le tato magic word. Tato fa le tato promotion. Ole promotion nei. Na amata mai le so nga fua. Ile tulanga pe ona ia ile fa mo le sa fa ina ile fa talinga o le Jacinta Ardern ia ina vai lima ila so mua la o kuso la so funa tala ia ta poras na mata mai na se ia pa ia la le this Friday e ngata fa uma ile ta promotion le o fa mo ata le promotion nei ia le tulanga o le to fa fio mai o la susunga ma la fionga ia ma oe ia le tanga e mai ta fa i Samoa ai le ngata na o ta promotion le ita ma fai na ia foi le ia e sawa nei Samoa o le fai le promotion ia o le promotion le o tato ile upu foi le TNC po tato terms and condition ia po vai ma foi o ai inga e na ila to New Zealand ia no winga o tato viewers for ye to no New Zealand lo fa yo le mai mo mai no winga te taona mai mo mai from Monday to Friday this week and the 5th ia tato magic word po tato upu e tu ina atu tato prokalame ia ona e mate mai le fa pela e te loa le tali ele fa pe se sela u tali ona le fa nga ina le ole winga fa matalanga e fo le mato te fili ia le tali sao na alu le tongo le mato troa fa le mato troa ia e fa pena ona mawai le avanoa ia se ticket return tickets e ma fa le malanga mai ia Samoa ile masino setema ma loto fo yato ia in New Zealand ia ole tato magic word la mo le aso nei mo le fia fina nei e ta o mai e lau susunga ia fa le mai mo mai ia o te losa e mai mo mai le tato ki lipi po le tato video ile tato malanga po le tato visit le samalanga tu ai na le museum i na i le Louis Stevenson i Vailima e ia ila le pese
o le pese o le tangata ina le museum le fale le wa ve mfale matanga ia le pese na usu le tamaita ia Market o ia le sa ia fa matala a to lava the history ia o le sunga ia Robert Louis ma le history a to le museum ma le tulanga sa to rebuild po to fausia o ia lana sa usunga le pese ta o mai le ngol pese na okay o fo wa le lo le pese. Okay, but we're in the Thursday or tomorrow, in the middle of this week. Okay, I will help you. Hint. That's the hint. I don't know. Okay, for etele mawal talisa o telo etele o tele iloa le tangata ia Robert Louis ia ai o le tulanga pe ona iai o telo le a tawalunga foi ia le tato polo kalame na ia fiafi e momoli tele atu ia le fafte tele. A big shout out to all our sponsors. Ono fa pe na so ani mai malango lango ia le tato fa moi moi. Mo fafte atu ile tato Samoa tourism ia ile fionga fulta matai pule ia mata mai lava le minista ia le fionga ia tau sulu ha setri po se susta ia o le fionga le matai pule ia party vaine pe tai te vita a meisa la ufa ngalu malu le Samoa tourism ua mafai ai ona maua nei ava no e malanga mai ai le nei ala ata ia e mafai ona fa lawi lo le tatu utro after yatu ia mana tu le tatu na vatau beautiful is back. After yatu ia ile tatu unanga le Maota Samoa service station ia e matua ango fia lava ia le tatu unanga na ia mo le utuina o le utavale ia e manatua na we sila fia le ia le tulanga o tatu o tatu tula fono i mengi o pampensingi e o ale fai o telefoni ia ngi ke o fasili po le io e ia vai nga fu ile interference o me upu foi upu fa IT ola me le tu tele no mai o tangata le talo no atu ile ngata ina IT e fa sala lau tele akalengi va pe foi e se va no que si vai okay se o si va ku fa o proclame nei de ke o siva ku savai pe ke siva ko foi la sofare ia mata to fa ma vai lo ia ile nei vai asola to ia fa ta ia tu ile tatu Tasi Market ia le sunga ia to le formula na tautua ile fa ngalo na fa to sa ili se vali ia tu langa foi le vali ai ia lo sa po lo ta vale le vali le fale o la se vali te mana o ai pe ke manga o fa pe ke fia lango la ka vale ia pe Pepe remix. E mawhai ona e ask ia Christian. Ma le lato vaenga ia o le the colour shop. O le lato anefuanga o ina saleufi. I ngal mga tolu na saleufi. I sau mai i tonga fuafua. Ia sau noa le mena i ma lisi ke pe sau mai yuka. Ia sau mga tolu na ia o ina tonu no iai le vaenga le na. Ia ma le tulanga pe ona iai mo le sila fia le tātou o tino. Ia le au nanga ma le tautua. Ia ale tatou Pacific 40 ia le fionga le Pepe ia maise ia le faletua ia falute ia ma le tautua i le tangata o le Pasifika ia le mawhai ona whai whaataunga ia matulanga whapena i tutongi mai o ia ai piki ma tau Samoa nei ia langa le ua kau whai mai ia le timu whai mai va ai si lo me i tono o le whanetapo nei ko i kiki e ka whai mai Tala voy Samoa. Mai le o mai lumai o mai tu. Anyways, ya la wango fa marianga, atono nisi ne fa marianga. Le wa mai ne ya fiafi. Ya o mfai ona mawale ne abnoa. Ya ai fa after tele atu, fa pitol fa after tele ile tatu Lava Hotel, le fionga ya Pepe Fruean, ya tu sai ya male avanoa, ya ona nei hotel, ya o mfai ona tu ina atu tatu tu mala unanga. E whangaloina tātou ka renters ia le reef ia maiso le ina i le topa ia le uso ia le sunga ia tala ia maisa fo ia le vaenga le moana ia ma ila to umalava ia ro langolango inga ma whapena o na tu marala tu tau au i le wha moia le tātou BluTV ia whaatasi ai ma le tātou Samoa Tourism Authority whaaftai leanga le lei whaaftai fo i le langolango i le tātou polo kalame. Ia, au te ilo le whai unga tātou pokalami le whiawhina nei. Ia, au te ilo fo i o nai misi le tau vai ma le tau sila le tau whai Asiata, whetalainga le vai malai. Ia, ono niso tuto noa wha le a inga. Ia, o isi a vaenga au te iloa. Ia, o le ama whai ona e sila i le atoanga.
ba o te lona te fasili o le haere me o fai ma tisapia le li nei Asiata o le te lenga la o le mafuanga e ma fai ona sila i le tatu wata lea leo la faali ma tau lunga to le tatu Tautai ile malanga mai Asiata ile ngata ia filoa i malona tama maona ainga ai ai fo ilona fa moe le wa mafuai on tatu le mafuta i pea ia mai le nei vai aso ia pe ona ia o telo la mo tatu filo inga to fa Asiata pe atu malanga ile mo tele sala fai ata ia ia tawalunga ia se tatu pulo kalami ia o le tawalunga o le asenga ngana sa pa o papa ila to fa funganga ia o te asu atu vai malu i puenga ia o le nei unanga mo le nei tautua ia e matua tu lava ina o le na le to fa le tua fa mangalo ai se tautua ma sa unanga le BluTV ile ngata le to fa mangalo ma ia ko fa mangwia mai fa mo le mole fa mangwia mai ma ko cameras fa mangwia mai le mic le ia fa mangwia mai ma ko molia ia o mea umana ia fa unga le tua ia fa ile na to te fa mangwia mai ma to tautua e ma fa ona va to ile tautua nei ma le unanga ina ia ma fa ona to sila fia ile tu langa lo matou no foi ile tatou tofi i Samoa nei tatalo mai mo matou malanga i savai nei ngoto le va le mo fai le ona tou sila mai matou te vai mai ile tangata le nei fa pena o tou tala no ile nei a fiafi ia fa mon viana tu nei a fiafi ala ta mo ngatu ia le tatou proclame ia i se atele nei ia le tofa ia sia tamana tau mai Samoa manisi o fuanga lona ainga ia fa mangalo mai foi ia le so leo la foi se upu ia sa maku sa fa pena ona le tau tamali i lautou fa fonga fa mangalo la tali o Folasa i lautou fa fonga ia i le tulanga pe ona iai ia le tautua pe ona iai nei afiafi mo le tatu Tautai iai piloi ia i se taimi o luma la ngale leo le tu se taimi le vai aso ai manuia le afiafi manuia le po manuia foi fa mo mo to enga le afiafi fa sei foi fionga e makua ora i sa mani ko aro fionga fa mausi ya ulonga fo i pai ole fio mo wala pa ainga sa mo le vau ya susu se yuli fa mai ole ulu e kaulaka wa u makangi ya fik ya ai tenga nge fo i le fo ali mo soli ya ala fa ngore mani ko wa ko fik mo makangi malo le pale malo fo i le fa ko malo karimau ka ko filoi ngu le lei e lo fo mala na le ka pa usili le lani ma ro se fo la le lei ya ka ko kama ya pa ro ia le lo fo mala le le tua pai ko fia la ko fa ngama la tua yo ai pa bua se lo fo ma ai ngene te fo ma poquinho fala te fio vaya Ano me lai fa kama vale ai ele o me maro fo maro ole. Afio mai kinga, nage afio mai. Yo se dai. Yo mai. Ne ma mo afio fai mai. Wa kala le mali e alo ku ya ku. Ai ka alo le ka vai le kama o sa mo na alo. Yela. Ai ole Solina ia kia sa Semu mai kia sa ai le pai ai le ko le ba le ka kai ri lau fa ko kanga mo mau o makan ia ele ka fesilingia la ngor fa ko kanga man wo
Susu o le mali e koa I longa ngofoa vai loloa. I longa kalanga a koa I longa falanga fo loloa. Nga whaafonga I e Samoa. Ia vai vau ke kalangoa I kamakausi a sa mali e koa. Lea fio mai makua o inga sa mali e koa. Fio ma le whamausi. Fio ma wala ma inga sa ma wale pau. Kaiko ma se yuli. Ia whapere fo yari. O mamanu sau ve e ia I po fiko I whare mali e koa e pora pui e lau unga au makangu. O lofo I ngā kūmua. Hāpikai keli. O re kā whawhiroa I o re kā ngā unga. O marangai. Ara mako whawhikai. O lea mo kako whiroa I o mako. O lea mo kako whiroa I le lofa mareanga ni teo le whiroa. Wasa kako si kila maurula. Ia ngā ngā kō silsilaku mako karu mai. Ia o lea mo kako wapea. Ai lava. Karuai o lea wa. Mai ka waku. Ini ka mamaoa se mako whawhikai. Kai komula ne whaikau mako malamalama o oi o whaiahonga o le anga kuwha Samoa. Longa winga. Ngeki lape la ua mabukangu. Iona mele masana. Whakuanu no whionga sa. Ai whakupu asa whamkaranga a siaka o se kaimi o ngā lea se pinga ngaro lau ko wha, papia fwoi pai o le ainga mai sede. Ne ka maa le ainga. Lewa mamagu ni yaso leo whekalei am kangi le koe whasiria so mātu pia. Whawhekai fo I le whakau kakakala. Lewa ka oko whamoi moi kaluai. Lewa lewa mkanigasi o kama. E ala udua. E ala fo I whamoi moi na koko waa mai ai au wale mana au paia le apua le lau whonga lingi mane. Loko whamoi wago mo se kasi fo I o kua whiwhinge fo pingare ai mo fo sea. Ia e le aise si o kako I kuma ki te e pule le apua. Pule faso I fua o la maa e komi whakoko, le kao e velo mangi mua, ki ai le maseua. Ia wala na pule faso I fua e ale lo koke I fua mo so mako gola mai mai. Whapere le mangako siaka, langa o le ngofo ai oro. Kali komu fo I e kere po kua mian po kua ngoa ai pupu le kaini langa o le fo sipa le kua ka maa loe lo ngofa. Ia la. Le a whabare vavea se mako whamkara, awe ke pupole fua I kako varu ngof. Ia kia u whapere fo I lau mua. Ia e popole le mea e fio mai ai makala mai au. Wale whamoi moi ale bala pa ia le apu teo ma ia tei ngā mukami. O rea koko mai, kokeo mai le lau whonga madingi ma le loko whamau walu o ngore ko e seo se kasi o ki ngā le aina ko pige ko e whasimo ngai. Papero se mangaku se kaimi o ngā kako walo le kamafkanga. Ai wero mangaku e le lei na kako saka ko muka. Ia. O mai ngofo whai ora siaka madia ki ngā o Semu lau lau Dei. Awal kau faham kaya le. O fahamangi mo lau fio mai. Sang lau fio ka faham usi. Yo aku kau basangi. Au fala le. Singa ie mari dia. Ai au fala le. Bawa se mo bawa na rua ma fonga. Kai para pare. Pa mo boina. Ko wa wasa mai I wasa I fia. Ya kau ka. Kamu isu. Se kuasa ko ia inga ma. O fala le. Langa. Ya. Singa ie. Ise ie ngana langa I papa I sa ungi ie lea. Lea na ka oko I kula lea. Au fala le. Ai da. Ai vale. Ai apa mapai o si kako kina. Sila mio e peo le kala I le vaa o ingu le kamange ia mai seo le mako pai ngā malanga. Ia ua makamaka muri uru fo I peo le kala I le ngoa I kua ai ono. Le ngai aso. I lau teo whaakuku ma lau sile konga whaakamali. Ia maka fo I o fia vaai karinga I fia longo. Ia mai se fo I ua kakala le konga e. Sea kakala I ni ulangei. Ia se fo I o papa I kau o mea ke fio I lau fio ma le whaamosiri. Ia o kakala o kako so kanga mo ko sila fo I se sabali mai ia pa kai por mako nganga mar mako musu I le kua mako ki dale au lama ma fa po I le lang ia ko e fa ku mu me o fa anu sa feu o fa so fia o nga wanga ia I fa walo me se fo I le mango le o fa le o kakala ia fa kai kele mako kalia ma le nganga ku mu fa walo ia a pere ala ngau ke sa me ni usila o koko ke Samoa. Ya. Pero ai doa le o iai asiaka.
E ro fa la minga pe fa ro mo e ro fa la minga le masa ni ro fa ro mo ai ke ro o ke fia ku le si o fa la minga le o le u makua le usunga le ngo wai pe o mama ni ka e ro se la ia o e ge fia ka kia le se pa nga lai fa yes nearly 4 years I haven't been back to Samoa because of COVID-19. So we just finished our family, you know, welcoming and all this stuff as Samoa festive stuff. Dalam asal ni fit come kanga for first time. Kasi sila mo Samoa. Kama le wale bang fa ko kala memi mo ma ye ko fa mi siru ki kau. Kama yang mo o ma ye o le o au o le ulu ya ako sisira ya o me ayanga mo Amerika mamalanga ya ya la ako sisira mai se ko for tio mai fa mo siri ya ale ko rua ka se mai ka mai ale la tio mai ro mai la rua se pu e vai ngare ko fongar mo ale ko foi bonen Matou tamai nangi e mo matou o fanga poto no lo fa malo fa maoni sa matou ko lau mai e ata fua ilo matou ainga malo fa tai ni to tenga le tua de ya sa mo le lau sa ni ai free and half year ayo pagka Hello, five. What point? Kasi dia make it ya Samoa. Wewe kung Samoa ay ikaw ka, tao Samoa ay fia ay mafaya ay pamkan. Okay, five ba? Lego malam ba ni ba?